баъди мавриди баҳрабардорӣ қарор додани мактаби наву замонавӣ дар ноҳияи исмоили сомонӣ шаҳри душанбе, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аҳли маорифи ноҳия, устодону омӯзгорон ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 суҳбати самимию созанда доир карданд. нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи ҳозирин ва дар шахси онҳо сокинони пойтахти кишварро бо рӯзи пойтахт, ки ҳамасола бо шукӯҳи хоса таҷлил мегардад, табрику таҳният гуфтанд. имрӯз ба ифтихори рӯзи пойтахт мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани боз як муассисаи нави таълимиро ба кормандони соҳаи маорифи шаҳр, устодону омӯзгорон ва хонандагон табрик гуфта, ба шогирдони ин боргоҳи илму маърифат хониши хубу аъло, одабу ахлоқии ҳамида ва ба аҳли маориф дар ҷодаи таълиму тарбияи насли наврас барори комёбиҳо орзумандам. таъкид гардид, ки ба хотири истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар саросари мамлакат тадбирҳои созандагию бунёдкорӣ вусъати тоза касб кардааст. сокинони ватандӯсту ватанпарвари кишвар бо дарки баланди масъулияти шаҳрвандӣ ба хотири мусоидат кардан ба рушду пешрафт ва шукуфоии сарзамин камари ҳиммат бастанд. бунёди муассисаи нави таълимӣ низ дар доираи истиқболи сазовор аз ҷашни умумимиллии истиқлолият ва ҷонибдории мардум аз сиёсати бобарори пешвои миллат аз ҷониби соҳибкори ҳимматбаланд Иқбол Сафаров, директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик гидроэлектромонтаж бунёд шуда, ба аҳли маорифи пойтахт пешкаш карда шуд. барои ин иқдоми шоиста ва саховатмандона сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкори ватанӣ изҳори сипоси беандоза карданд. ба соҳибкори саховатманди ватанӣ барои ташаббус ва маблағзории чунин иншооти зебову муҷаҳҳаз, ки ба насли оянда созамон тӯҳфаи арзандаи идона мебошад, миннатдорӣ изҳор менамоям. анамихел фарзандони ба нангу ба номуси ба ори миллатам дорем. 42 миллион сомонӣ ин маблағ ду мактаби меонад. маблаға агар ҳисоб кунем 15 миллиони мо 16 миллион месозем, аз ду маблағи ду мактаб зиёдтар. махсусан бо тарҳи хеле замонаӣ дар пойтахт дар ҷумрӣ чунин санъати меъморӣ хати аввалин мактаб аст ва бо сифати хеле дараҷаи олӣ бунёд гардидааст. мо аз номи шумо омӯзгорон, аз номи ҳукумат ва шумо миннатдорӣ баён мекунем. раҳмат. таъкид гардид, ки дар баробари бунёди иншооти таъиноти гуногун сохтмони муассисаҳои таълимӣ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсони алоҳида ба роҳ монда шудааст. аз ҷумла бунёди мактаби навбунёди рақами 6 дар муддати 4 моҳи охир дар қаламрави шаҳри Душанбе панҷумин муассисаи таълимӣ мебошад, ки бо фароҳам овардани тамоми шароит барои таҳсил бунёд гардида, аз лиҳози ғунҷоиш ва имкониятҳои таълиму тарбия муассисаҳои таълимии пешқадам ба ҳисоб мераванд. то охири сол боз 7 мактаби дигар бунёд гардида, дар маҷмӯъ худи ҳамин сол барои 17 000 нафар хонанда ҷои нишаст муҳайё карда мешавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд, ки бунёд гардидани муассисаҳои таълимӣ дар саросари кишвар баёнгари он аст, ки ҳукумати мамлакат ба масъалаи таъмин намудани шароити зарурӣ барои таҳсилоти босифат ва дар ин замина барои пешрафти соҳаи маориф таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир намуда, дастгирии соҳаи мазкурро аз рукнҳои муҳими сиёсати иҷтимоӣ меҳисобад. бо ин мақсад ҳоло дар шаҳри Душанбе аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ бунёди 17 муассисаи таълимӣ барои қариб 22 000 ҷойи нишаст идома дорад. илова бар ин, моҳи ноябри соли 2018 ҷиҳати сохтмони боз 6 муассисаи нави таълимӣ барои 14 520 ҷойи нишаст санги асос гузошта шуд, ки айни замон корҳои лоиҳакашии онҳо дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта, ҳамчунин аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ 14 муассисаи томактабии хусусӣ бунёд шуда истодааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дар назардошти бунёди муассисаҳои замонавии таълимӣ ва фароҳам овардани шароити созгори илмомӯзӣ аз насли наврас ва ҷавонон даъват ба амал оварданд,
که با استفاده از امکانات‌های بهترینی که حکومت مملکت برای آنها مهیا کرده است، پیش از همه خوب تحصیل کنند، آداب و اخلاق حمیده ملی، قانونیت و ترتیبات را رعایت نمایند، یعنی نمونه عبرت همسالان خود باشند و همچون شخصیت‌های دانشمند و باسواد، خودشناس و خودآگاه و وطندوست و آبادگر به وای رسند. در این جاده آموزگاران، پدر و مادران و اهل جامعه وظیفه‌دار گردیدند که نقش خود را همچون تربیتگر و هدایتگر نورسان و جوانان و با درک مسئولیت در نزد آینده دولت و ملت اجرا نمایند. باز کار کردم اون فن‌های دقیق دا بیشتر رویه‌های فن آموزشی فن‌های دقیق اهمیت بیشتر دادم اون که اختراعکار داشته باشیم، انجینیر داشته باشیم. فن‌های دقیق دا بیشتر توجه کردم اون کار جوانان را و سفربر کردم اون کار. آینده تاجیکستان ما صنعتی کنونی گفته ایستادیم، سوای انرژیتیکا، گیدرو انرژیتیکا انشاءات ایستاده است. در دیگر سوای صنعت سبک دیگر متخصص نمی‌رسند. در آخر پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با اطمینان ابراز داشتند که اهل معارف شهر با کار و فعالیت هر روزه‌شان تعلیم و تربیت نسل‌های آینده ملت و دولت با مسئولیت بلند مناسبت کرده، شاگردان خود را در روحیه خویشتن‌شناسی و وطن‌دوستی، احترام به فرهنگ و تمدن ملی و ارزش‌های استقلالت و آزادی سرزمین اجدادی تربیت می‌نمایند. پس از سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان، آموزگاران و خوانندگان از جمله خالصه پیراحمد کتابدار و حسنیه یوسفبک و خواننده صف دهم همین تعلیمگاه سخنرانی نموده منتداری خود را برای بنیاد چنین یک مؤسسه نو زمانوی ابراز داشتند. تاکید گردید که افتتاح مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 همچون نمونه غمخواری و توجه حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به ساحه معارف میباشد. محترم پیشوای ملت، شما همیشه نسل نورس را به معرفت آموزی، خویشتن شناسی، تشبثکاری و از همه مهم به وطن دوستی راهنمایی می‌نماید و در ضمیرمان احساس گرمی حفظ و حمایت وطن، ناموس وطنداری و فرهنگ انسان پروری را جای می‌گرداند. این حقیقت به بحث است که هر یک نورس و جوان صاحب وطن تصدیق و دستگیری می‌نماید. محض با پشتیبانی و سیاست معارف پرورانه شما جناب عالی در این مؤسسه نو زمانوی پیوسته از پی آموزش علم و دانش شده وعده می‌دهیم که در آینده فرزندان با ننگ و ناموس زمان خود میشویم، دیار خود را باز هم آباد میکنیم، تاکیدها و گفته‌های شما را در عمل تطبیق می‌نماییم و نامبردار ملت خود در عرصه جهانی می‌گردیم. با استفاده از فرصت به دست آمده شما را نیز از نام کل جوانان و نورسان پایتخت به مناسبت 95مین سالگرد پایتختمان شهر دوشنبه صمیمانه شادباش نموده برایتان سلامتی بردوام، سعادت روزگار و در کارهای بسا پرمسئولتان موفقیت‌های بی‌نظیر را تمنا داریم. تشکر به دقت.